is parlok subha ban shashkor bha if you arteli gitrik mo kane pinsop idon arteli gitrik gitrik ka banukong kya banle kumne pinui hangni hangkini ki box ki banukong pinui ki don ki number hangni don yue sao hangni box baat ki don r san hangni pede lai r hangni phaban pandap ude number yu hangni nata kadau phaban solve ye gini da ka jing sung thu bat ka jingla ka jongpi nukong katrik phaban lem no phaban plus ye gini baro kini ki number lightly phaban plus chane vertically kineru vertically kimi kano tongin plus chwa mantaya kani ka banuko way plus bat saulong san plus bat saulong kano ndai yang ni khandai to next min plus second next pade r bat r long kano long sao plus bat san long kano hangni ru 9 next pade hangni lada hangni 9 hangni atli kimi khnai hangni ru la tikna be kade bani khnai the line plus bat r long san plus bat kano ban long khandai plus bat sao the hangni don sao option it is 4 hangni lada kadau kami khnai tikan mi be hang tu khnai the sakoi pade gatrik hangni phile kumno bantip yekini kinabar hangni pishim kum ki square number hangni pinji hangni udon way sao ne sao kata kemut 144 the square jung ne 144 ude keno de khat r square hadin kata pinji hangni san the square jung uni r san ude keno de khat san square phio r san keju hi hangni square jong uni u lai r hangni namar badi usau hilem no square jong ni lai r sau di no hangni pe jing ye pher uni khat r hadu kat san udi no khat r khat lai khat sau san udi lai yang ne ru phya ban pen ye pher kum ta hi khat san kan riu khat nyeu khat phra ke mumut khat phra square udi lai r sau trik ka ba phin ha ban le ya ini ki jingkhen ke bade jong ka logical and reasoning hublai shibon sakane pade go wi jingali ke ba shaj wan bor ha ki exam kam te pet kene ke ka logical and reasoning subhaban snap hai kene ke ji kai namar ke ka simple tricks ka bangila ban tip ya kini ki answer dan ni kumno ban solve ya kene ke jingali te pet mata ni hangni lightly kini ki m nyo iru ki number lightly ki san lightly ki l ue pada number hane di choose nang ne ika simple trick hane ka bangala ban pen ep kalong kumne namar kadi ka logical and reasoning ya ban perkhat ba pe hane lightly ki m lightly ki san ikumno philem ta ti phya ban tip ye ki code number jong une um code number jong ne um udei khat lai ngin pe ta udei khat lai tang ba hane udon pada san kumno hangne don khalai tela dangi plus ru dang mi tang sao mi plus yoni iwe berlai ru umi tang sao temde re namar bale hangne don san dadangi multiply ru umi tang lai ikumno ngile te hangni pihaban reverse ya ka order jong uni u alphabet te pihaban shim ban minus ya uni u khat lai da ute u arpunyo namar bale ban minus pihaban shim da u arpunyo namar total number of alphabet pihaban shim arpunyo te pi minus hangni pio hangni 4 hangni 1 nangta pe yo 14 hajing sha tabahne don 5 di philem no te banyo hangni 5 di plus no yoni 1 ban ya uni 4 is equal to 5 te pio hangni 5 so lightly ki m lightly ki 5 hangni kalong kami nangta lightly ki al pade pihaban reverse ya ka order jong uni ul ul ude u khat r no na uni u r punyo hangni ru pinyo san hangni pinyo yue the plus ye gini kumba plus yuni pio hangni 6 te pinyo hangni lightly ki l hangni umi m we 6 we ul te lightly ki 6 kene kedika right answer
Tikumne pinle ban kawai pada ke jingkli ke basyaiwan berbor hai ki exam kam bijong ki ha ke ba kene ki IAP sets of number ke badai jong ka logical and reasoning hi kaneru is sumha ban ngap ha bat page ya kene ke video hadu ban kut ban tip kuno ban calculate lene ban solve ya kene ke jingkli given sets hangne la ai lupa 9 15 and 21 ti beli ki ai kini ki number kumno ngi solve banyo ni u9 banyo ni 15 banyo ni 21 page ni 3 multiply to 3 ke nomor beli ya u9 la ban multiply tang do 3 3 into kan no 3 into 3 kalong 9 ya 15 ru do 3 hi haba yo ni do 3 yo 15 ru do 3 la nem 3 into 5 long 15 yo ni 21 ru ka ju hi ni 21 3 into kan no long 21 7 3 7 21 nilai yo hang ni ye gini ki set jong ki nomor nin pe pada mentai ye gini nomor bele pe ye jing ye pen of deng u9 hadu 15 ban 15 hadu 21 pini ye hang ni jing ye pen ni 3 how 5 ban u5 hadu 7 ye mentai pada nin pe hang ni ki 1 ki order kumba ni la multiply ye uni u9 15 ban 21 u10 u2 2 5 10 kene nomor a mo nangta 2 3 6 nangta 2 into kena belong 5 la ada 5 into 1 te hajing syade belak tang dau 2 nangta yes number b is 7 7 into 1 kalong 7 nangta 21 7 into 3 kede 21 and 28 7 into how much 4 28 actually kede banlong order pe hne 1 hne 3 hne 4 umnom ta ngin pe biang mata yoni 5 number c 5 1 5 anta 5 2 long 10 anta 5 into 5 long 25 oi kami tambah kam yai order pe hne 1 hne 2 hne pada 5 kamlong order eh kamlong set sebagai kita gi number tingin pe pada number d hne 4 2 2 are 4 2 4 are 8 nangta 2 6 are 12 okay em hne one order pe r lai sao san ri kecu hang ne ru lai sao san ru nhiều te hang ne ho kimi gi number hang ne tamba kim long order iwe r lai sao san u chengai hang ne so nata ka dau ka sets hang ne yole si pyong o kaneru ka de em kene kum de mo de ka sets of numbers hang ne ha ka ba ka yarang kat bat uni 9 15 bat 21 ka de number d ka ba de 4 8 12 nomor pio lada pi simplify hne pio ini ki order jong ne number